شرطة حديث عن أبي سعيد الخدري. أبي سعيد الخدري خبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فصلى صلاة الصبح وهو خلفه. Bir vakit Allah'ın elçisi irtengi namaz okura basa. İmam bulup yani cemaat bilen. Hem Abu Sa'id el-Hudri onun ortunda bula namaz okuşlardan. فَقَرَأَ فَالْتَبَسَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ. Hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaz okuyanda namaz okuyan vakitte yalgışa. Yani namazında yalgışa. فَلَمَّ فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ لَوْ رَأَيْتُمُونِي وَإِبْلِيسَ فَأَحْوَيْتُ بِيَدِي. Eğer siz yani namazın tamamlagandan sonra Peygamberimiz sahabelerine aytı. Eğer siz kurgan bulsanız idi iken nişik iblis benim karşıma gelip çıktı. فَمَا زِلْتُ أَخْنُقُهُ حَتَّى وَجَدْتُ بَرْضَ لُعَابِهِ بَيْنَ إِسْبِعَيَّ هَاتَيْنِ الْإِبْهَامِ وَالَّتِي تَلِيهَا. Hammin şuşu iki barmağın kuşatı atsız barmağın hem şuşu barmağından sonra atsız barmağından sonra kilesi barmağın. Şuşu iki barmağımda onun silegeyinin salkının yani iblisinin silegeyinin salkının tıya başlagança onu buğumunu devam ettim diye Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. وَلَوْلَا دَغْوَةُ أَخِي سُلَيْمَانَ لَا أَسْبَحَ مَرْبُوطَةً بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِ الْمَسْجِدِ. Hem eğer kardeşim Süleyman aleyhisselam'ın duası bulmasa bu iblis meşit bağanalarının bir bağanasına beylenip koyulgan bulur idi de. Yetelâgabu bihi sibyanul medin. Hem şu iblis bilen Medine'nin sabiları oynar idi. Medine'lere oynar idi. Nindi dua yasadı bizim Süleyman aleyhisselam. Süleyman aleyhisselam yani bilgençe ona Allah subhanahu wa ta'ala güç kuvvet birdi hem hakimlik birdi. Hem ul hatta şeytanlar jinler bilen idare eteydi. Jinler ona nersetli yani nindi emir bire şunu işler idi. Şunu Süleyman aleyhisselam aytti qala Rabbi gfirli ve habli mulken la yenbaghi li ahadin min ba'di. Yani Süleyman aleyhisselam şunu dua kıldı. Ey Rabbim de bana işte beni gafur et. Hem bana şunday hakimlik bir. Mindən son bir kimde bulmaytıran. Mindən son bir kimde bulmaytıran hakimlik bir dedi. Hem Allah subhanahu wa ta'ala şunday hakimlik verdi. Hem şuna göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Eğer Süleyman'ın duası bulmasa bu şeytan min bu şeytanı beylep koyur idim. Yani beylep koyulgan bulur idi. Hem bağlar onun bilen oynar idi deyim. Femeni şunasın Peygamberimiz devam etti. Femeni istata'a minkum en la yahula beynehu ve beynel kıbleti ahadun felyef'al. Hem eğer siz namaz okuyanda sizin bilen kıbla arasından sizin bilen kıbla arasından kişini uzdırmaska kudretiniz var iken birer kişini uzdırmaska kudretiniz var iken uzdırmasın dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Uzdırmasın dedi. Hazır anlatabiliriz. Allah Peygamberimizge iblis üstünlük bire. Hatta ulanı namazda boğa başlayıp Peygamberimiz sana tutup kolu bilen boğa başlayıp. Elbette bu Peygamberimizge yine bilgen uzunçelik. Peygamberimizge yine bilgen uzunçelik. Bugün çünkü bizden aradan birimiz degen iblisini tutup kolumuz bilen boğa almıyoruz. Kirisinçe kızganışka karşı bugün iblis kişiler bilen nişik tili bizim bilen tili, nişik şulay uylay, nişik tili şulay oynay. Günahını da işlete, temekisini de tarttıra, arakısını da işirte, zinasını da kıldıra, Allah kuşkan emirlerini de kaldırta, hatta şirik de kıldıra. Bizim bugün ibliske karşı güçümüz yok. Ne için? Ne sebep? Çünkü bizim imanımız zayıf. İmanımız zayıf. Küpme iman artkan sayın iblisinin kişiye güçü kimi? Kişinin imanı artkan sayın iblisinin kişiye güçü kuvveti kimi? İman nişik arta? Kim ayta? İman nişik arta? Ne sebeple iman arta? Allah'a ibadet kılgan sayın.
Аллаһка гыйбадат кылган сайын кешенең иманы арта. Умар ибн Хаттаб. Хәтерлисезме? Умар ибн Хаттаб радиллаһу анху. Без беләбез, кеше туганнан соң һәрбер кешегә бер иблис беркелеп куела. Бер шайтан беркетелеп куела һәм шушы шайтан гомере дәврендә аны адаштырырга, гел адаштырырга бар көч-куәтен куя. Умар ибн Хаттабның иблисе аның янына килергә дә курка иде. Умар ибн Хаттаб бер урамнан барганда, аның иблисе икенче урамнан бара иде. Икенче урамнан бер урамы якынлыгында хәтта ул аның янына килергә курка иде. Шуның кадәр Умар ибн Хаттабның иманы булды, көчле булды. Хәтерлисезме Каб ибн Малик? Каб ибн Малик бер вакыт ишетә төнне Мәхзәндә, ягъни финик җимешләре сакланган сарайда тавыш ишетә. Тавыш ишетә. Чыга шунда, шул нигә, шул сарайга чыга даган bir җан иясен күрә. Ягъни бер адәмне күрә. Кем син ди? Төнне бу. Кем син ди? Җинме әллә кешеме ди? Каб ибн Малик әйтә. Тегесе әйтә, җин ди. Киләл монда ди. Каб ибн күз алдына китерәсезме? Берәрбез бүген төнне сарайга чыгып, җин түгел кеше күрсәк тә, без тавыш ишетсәк тә чыгарга куркабыз. Җин булса шунда. Каб ибн Малик әйтә, син кем ди? Җинме, кешеме ди? Тегесе әйтә, җин ди. Кил монда ди, минем янга ди. Чакырып китерә, тегесе килә, кулына бирмәгә ди. Теге җин кулын бирә. Кулын тоткач, җиннәрнең куллары этнең куллары шикелле, этнең кулы шикелле. Моның кулын тыйгач, Каб ибн Малик әйтә, сезне Аллаһ шулай барлыкка китердеме ди? Сезне Аллаһ шулай барлыкка китердеме ди? Менә бу сахабаларның иманнары иде. Чөнки алар безнең шикелле гынаһ эшләмиләр иде. Аллаһның әмерләрен калдырмыйлар иде. Аллаһ нәрсә кушты, шуны эшлиләр иде. Беренче булып эшләргә ашыгалар иде. Шуңа күрә аларның иманнары шундый көчле булды, хәтта җиннәр, шайтаннар алардан курыктылар. Безнең шикелле алардан курыкмадылар. Шулай ук бу хадистә бик мөһим мәсьәлә. Бу хадистә сутра каршына басып уку, намаз уку турында сүз бара. Сутра каршына намаз басып уку турында сүз бара. Һәм бу сөннәт гамәлләрдән булып тора. Без билгесен алдык, кеше намаз укыганда сутра каршына басып укырга тиеш. Сутра каршына басып укырга тиеш. Һәм шушы су үзе белән сутра арасыннан кешене уздырга ярамый. Хәтта хатын кыз уза икән, аның намазы бозыла. Әгәр кеше намаз укыганда аның каршыннан хатын кыз уза икән, аның намазы бозыла. Хатын кызына түгел, бер кешене ирләрне дигән балаларын да уздырга ярамый. Һәм әгәр узалар икән, узырга бер кеше узып бара икән, аны кулы белән туктатырга кирәк. Хәтта Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, әгәр ул тыңламый икән, хәтта аны белән көрәш диде намазда. Синең каршыңнан узмасын өчен. Шулай ук намаз укучының каршынан узырга ярамый. Әгәр бер кеше намаз укый икән, аның каршыннан узырга ярамый. Аның каршыннан узган кеше кемгә тиң? Шайтанга тиң. Шайтанга тиң. Дәвам итәбез.